A muslimani, jesu li nevernici? Pa po Bibliji, svi oni koji osporavaju biblijske zakone, znači, to što oni imaju mnoge moralne zakone, to je okej. Dakle, ode nam i Jusuf Spahić iz Zukorlića. Gledajte, ne možemo mi, evo to je sad, ovo sad što ste pitali, to je kao kad biste pitali, kad bi obnovili Dušano carstvo, da li bi se ukinule odmah cigarete. Ne bi se odmah ukinule cigarete, ali bi se stavio veliki porez. Kada su u pitanju muslimani, što se mene tiče, ja bi dozvolio muslimanima da žive u Srbiji, da ispovedaju u jednom vremenskom periodu, na primjer, par godina, 10 godina, evo, izvolite, živite, s tim što bi se ukinulo, na primjer, da hodža maltretira ljude sa svojim, ako hoćeš se moliš u svom hramu, a da ti ko u Prijepolju i u Zvorniku i u Vlasnici sam ja bio, da me isteruju iz pameti, razumeš, hodža sa zvučnika. Pa dovoljno nekome zvona smetaju. Vidi, znači nećemo da pravimo buku ako si religiozan, meni se ne sviđa ni to kad zvone, da se razumemo. To nije biblijski. Izvoli, bato, ti se moli Bogu u svom hramu, nemoj ti, ko ja bio u Herceg Novom, kod prijatelja, lego da spavamo, u 6 ujutru, tamo neki u zvono, bam, bam, isterujemo iz pameti. Pa to, moli se ti Bogu u svom hramu ili u svojoj kući, nemoj druge da maltretiraš sa svojim konceptom religioznosti. U Bibliji nemate taj model da vi nekog na takav način obaveštavate i tako dalje. Znači, tako da bi ja, što se muslimana tiče, ja o muslimane imam lepo, tako da oni njih ne bi, kao što ne bi ni katolike, ali katolička crkva bi bila, proglašena terorističkom organizacijom i bila bi ukinuta. Srbija u Dušnom carstvu. A hodže muslimanske, šta bi s njima? Pa isto ono što je uradio muftija Zukorlić, on kad je došao u Novi Pazar, on je odmah zabranio da se bave vrađbinama, to je tamo ukinuto, inače hodže su poznate po tome, i muftija radi stvaranje dobrih ljudi, tako da, što se tiče islama, ja bi tu bio vrlo tolerantan. Postoje neke hrišćanske, druge verske zajednice koje su jako opasne, kao što su pentakostalci, koji direktno komuniciraju s demonima, koji padaju u trans. Takve organizacije bi se odmah zabranile, naravno, jer to je destrukcija. Ali ovo što radi muftija Zukorlić, otvara butike gde će žene da se pokrivaju, promoviše puno dece, zdrav život, ovo, ono, njegov sin je najbolji lekar u Novom Pazaru, koji otvoreno priča protiv vakcinacije, tako da... Mnogoženstvo? Mnogoženstvo je po Bibliji dozvoljeno ukoliko žena ne može da rađa i ne može da ima više dece, to imate u Bibliji, imate i kod Srba to, znači ako žena ne može da rađa, ona dovede svom mužu drugu ženu ili on dovede drugu ženu, on i dalje mu ostaje žena, postaje mu kao sestra, to je sad tehničko pitanje da li s njom može da ima odnos ili ne može, jer ključ braka i suština braka je stvaranje dobrih ljudi. A za vas brak više nije zajednica muža i žene? Jeste, zajednica muža i žene. Već zajednica muža i žena. Ne, muža i žene, ali ako žena ne može da rodi, dobro, šta ćemo onda da radimo? Pa znaš, ti ženo ne možeš da rodiš, ali eto mi ćemo biti zajedno, ti jeste da imaš problema zdravstvenih, ovo ono. U Bibliji šta imate? Kada njegova žena nije mogla da rađa, Avramova žena Sara, dovela mu drugu ženu. Isto imate kod Jakova, nije mogla žena da mu rađa, dovela mu... Ja vidim da su vama muslimani bliski zato što i oni stavljaju inferioran položaj ženu na društvenoj lestvici. Meni su bliski svi oni koji moralno žive, meni su bliski i Amiši koji tako žive. Meni su bliski Jevreji, ortodoksni koji tako žive. Znači ja ne delim ljude na Jevreje, muslimane, nego ko više živi po Božjem zakonu, a ko živi manje. Ja ne mogu da kažem ova verska zajednica, budite članovi ove verske zajednice. Ja bih volao da Srpska pravoslavna crkva bude ono što je nekad bila i da bude još bolja i da imamo opet jaku državu zahvaljujući crkvi, jer srpska država je bila jaka zato što imala jake duhovne vođe, zato što imala Svetog Savu i druge. Zato je srpska država bila jaka, a ne zato što sticajem okolnosti. Ulagalo se u ljude. Zašto su Jevreji danas najjači narod na svetu? Zato što ulažu u porodicu, u decu, u ljude.